Hi, say hi to my vlog. Hi guys, muna yung makauban guys no sa akong work sa GoTime Bank. So si Ariel, then si April. So ayun guys no, gikan namin nag-interview, interview sa mong complying sa mong requirements. Then ayan, pabalik namin pa uli na dahil mi karon. So ayan. So hello guys. Hi guys, we are checking out our kiosk, Yeah. our future machine. Yan guys, si Kwan. Sa pangalan galing? April again. April. So ayun, mo ni siya mong Kwan guys no, mo ni mong among future job. So nindot kay siya guys no, mo ni ang pangalan na niya is Kiosk no? Kiosk machine. So mo ni siya machine mo ka cash machine mo no card. So ayan, get a free personalized debit card instantly. Touch here to start. So ayan guys, GoTime Bank. So, diri mi mag-ambassador mi diri guys no, self-service kiosk. So, ayan, nindot ka siya guys. So, man mong future job diri soon. Gonna be launched on Monday. So, yes, ma-launch siya karon Monday, January 16. Nami karon supermarket. So, kani siya nabutang isa supermarket, second floor, Robinsons diri sa asan siya nga Robinsons kani? Limkit Kay Mall. Yan. Gikan mi sa kwan guys by gikan mi dito. So Kamu mo guys, sa paliton guys. so napkin. Ba't sila napkin? Napkin guys. So single di siya akong kauban guys by. Single. Asa man to siya? Taken. Taken for granted. Asa na to siya? Gila man bian man ta. Pero saan guys? Taken ako. Ano man to siya? Ariel? Yes, gwapa kay siya guys no. Thank you kay ani Seba kay kana grabe kay siya ka blessing karon sa mo kay kung wala guro na siya di mi masave. So ayan. So no talking na lang. No talking daw lagi kasama ni Madam. Oh. Sila sa bulsa. Zero. So ayun. Comment down below kung asa ang napkin. Comment down below kung asa daw napkin, asa man ang whisper ang pampers. Modest day, asa man eh. Katong na wings nga mulupad nga napkin guys. Ilang gipangita. So ayan, nanami diri sa mga beauty care, beauty products and mga etc. Health skincare. Yes, ayan, Kotex, Charmy. So, ayan. So, ayan na raw, modest, panty liner, ano sa mga on na raw, by pair. Savings, save us 9% to. So, ayan. Charmy, so Charmy yung parang guna sa kan, naong ba? So yan sila guys. So kami na din nabilin karon tulo kay actually upat may kabok din. Ang isa na mukauban is naguna na siya uli sa ilaha. So yan. So, pwede sa pagwapalan to silang mga pagwapa guys no, mga makeup. Everbelina. So ayan. Guys, thank you for watching guys and see you on the last part of this video. Bye bye. And welcome to Slow VR Theme Park and Arcade. Just visit here in second floor, Limkit Kay Mall, Cagayan de Oro City. Yan guys, mga atadoy, just visit here, nindot kayo siya.
Bye guys, bye. Bye. Thank you for participating my video.